ban kan mau ya ka sneaker pang halor ka kam junga kai per thei lani ka world tourism de ha ka afnyo tarik mentau benai ka ribhoi tourism and environment development forum lembat ka marngar eco tourism society ka lapnlong ya ka program bakar pang halor ka ne ka benda ya ka balapnlong ha ka pung benanam ka balatip kum ka marngar lek ha ka ne ka program lawan ban IMCM da uba bi nong kenri district tourism officer ko mukongsan ha ka jingdon langru uba plela tu so chairman ka RT and EDF research em pa em ka rai marngar uba duhun raja bat primo slingno kinongkit kam ka marngar ecotourism society tourist for inclusive growth kamut lembah ka turis pinyo yang kamai kaji banaizo ya kasaka kabitanat kasnong kabitanat hendrai lembah kisingya itu turis ya hit kisimi zo katukas nom natu ki handicrafts kichain kiso kipai kisur kisat pathantam kipai agriculture kaditi kadustur karyam kabek pat kabam kati kam inclusive growth kikit kiso kipai kibabudokan ki achar kime ki handicrafts kunta terker limba kasingon ne kiyui bat ibriu turis kibawan kemud kipelut kapisa Omban di suang, ndrai di pilut bisa. Batulis kiawan bansuno, banpait omban kisa. Kiaw onpait kacaka kaputa, kriam kabe, kejimi kasno, hadin pat kilip hai sa kacang kahalacong. Doon kitulis pat kibasa, haki hotel, bat haki guest house, bat huti homestay. Ndrai bansa sunom nom sa sunom kitulis. Asuban Kejingai kubli bukan kali beli bisi, wadah saya ingin kami kuar, wadah saya wadah dari domen kan kami tu suka program, kami compare, so cuma kubli kali iru, but nanga person di sini mau mana kubli kerpang dia kami kari point tourism development and environmental forum banyak marngar eco tourism society iba kolom yang kami kas program kami kas world tourism. Di mana sih bunsin pun kini hijat seni berkembang, untuk world environment ni kita world tourism bunsin di pulau ni kita nak serta, repair. Pat mengiru ke departemen nak support ini di pulau yang program world tourism ni. Hari ini kini kita harus mata kajian jaman yang program di pengenalan pulau kelas ang hakat online, marwah kita ni kendon di pengenalan pulau. Andai semua keman semua pun bisa pengi yang akan lagi Iseng terima semua tolong ya kini ka program wala kimde na katalan sarkar. Bat kani iru pa kakam di moka kasi kalakio hari hoy. Kubis pun ya ka forum ba dia ka mangar itu tourism society. Hakan yung por nga pa banong ba kajing wanja kanya kalamatay bro ngi na tebro kata ya kayo ko Kalian dapat favor away. Buat kata tourism sector, juga kata tourism kali kawin kata terasa kata akan ni ka kelam. Buat ia saya yang berkam dengan percaya kata i nongkren bermenai dapat tay ketemu kata ni pandemik ni kelam ya kami pakai seperti. Andai doa ba ni siapa ya kan ni ka jual tak kelam kumko opportunity. Yani Ibaran akan tourism sector ni kita stakeholder, bah inhit yang kata reset button, niom, pasti nongway, kemudian bangin refresh yang lagi, nimpet, kaya bah ngiduna boros waktu, kaya bangin hak bangin minwat kita kilat, hindi kibat semua, ben cerai yang akan tourism nangis semua, but kung ke department lu, kung ke IMCM yang ini si Iberi bulan kami akan mengangkat kertai nyelasannya kami ka research tourism mission. But kung sebentar, yung kami research tourism mission ni laadop ilaitili ki principle, ilaitili ki mat. Jadi world tourism di hangge po mga kung tangi laya penting ya kinongkit kam jong kani ka society hangge hagaba i ba thone raja insimladon hangge ridon apne ki sito. Regi je kendo lang kini ki nangelam ki vice president adu jong iba Primus dendo katim ke jong i
Kinglala pansi megarai dan pelong hangni kiru kila welcome mekani. Bangila persnguru bangin kwa pan pelong ya program ka bahe ya ka bangin penapait ba. Namar ka de benta ka bangin pala ban pelong namar ka daw so ka jington so ka pandemic so ka khlam. Kumta kum ka jing rakhi man rakhi namar baro turut ka pathai man ka sni isep ya ka jing rakhi man lekmen man kenmau jaga de kasni ke apni otrek jong banai setemba kum kasni ke bangitip kum ke wall tourism de kasni jong ke jing jong kai pathai ke babaro situlok ke pathai ngiyo kan le kemen hala ki jong di jaga la ki jong di shlong dan ba kilo di society dan de even ke government ro ke judicial jaga de initiative dan ba ke jong ke tourism department tinggi so kemen ba nakalen jong ka mana society kira preng ya kani bagi dia kan pelong ya ni ke program hangni kajing tumu bagi pelong ya kani kwa bagi dia celebrate lang bat kani ka society jong kasnong manga ko pet bapenya ya kani ke manga lek hangni namar house net arjar khandri ikan mau hadin ba lade ban pendek ban penpu penpeng ya kani ka manga lek ni nakalian ka forum nilawan ban pelong ya kuwe ke program ke banikok hangni ke festival ke bahe ke bada isong kun ke bada isong kia sisa ke bagi tip kung ke marangar lakeside festival ban hadiah jong ku senam arjar kan real arjar kan yo arjar kan baik ladon di program asnam lenter hangni ke bagi tip nakalian jungi nilayo ban pelong ya ke marangar ethnic food festival haka jinga kre lengkap bat ke marangar eco society kalau sisa ka program ka festival ka bala ban kring ya ki pait ba om tang na ko ka district ke jongi hanre nabar na ka district ba nabar jo jela ha ba menta kani ka marngar le la itu ya ka napo ka india hi ro ko ni ki nong som